دوستان عزیز، ما فکر و اندیشه های خود تحلیل های خود گفتم. مرحمت تکلیف و پیشنهاد و درخواست و مرحمت. درود و سلام با شما اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. من عزیزجان عظیمی رئیس شورای ذهن سنی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان و اینچنین دیرکتور گنرالی استارتاپ شرکت زیپل ای میباشم. با اجازه شما محترم جناب عالی میخواهم کمتر درباره گذشته خود و دستاوردهای شورای ذهن سنی به شما نقل نمایم. بنده 12 سال در ایالات متحده آمریکا زندگی و تحصیل کردم. در سن 15 سالگی مکتب را در نیویورک ختم کردم و با جایزه آن دوره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نویل گردیدم. در سن 19 سالگی دانشگاه نیویورک را نیویورک یونیورسیتی با دیپلم اعلی در دو اختصاص یک بار نایزاد یا ما آپاراتی که در کار میکردیم و خدمت میکردیم. خوب شد. سلام. تشکر از شما جناب عالی. آسان. خب همش با صاحب استقلالیتی که از همه کمک‌های شما آماده است با جناب عالی. شما در رحمتی کلام. و پس از ختم دانشگاه نیویورک محترم جناب عالی و کارکرد در سایه کانسالتینگ در شهر نیویورک ماجستراتور را دوام دادم در دو دانشگاه پیشرفته ایالات متحده آمریکا، در دانشگاه استنفورد و در دانشگاه گاروارد. محترم جناب عالی در دانشگاه گاروارد در ماجستراتور با ما میآموزاندند یک سخنی بسیار مضمونش بلندی که سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان کندی گفته بود. کندی گفته است نپرس که دولت برای تو چیکار کرده است، برعکس اولا بپرس که تو برای کشورت چیکار کردی. در نظر من محترم جناب عالی در این مثال من دائما سیمای شما را همچون راهبر تاجیکان دنیا و پیشوای ملتمان میدیدم. عملهای تاریخی شما محترم جناب عالی به این شعار جوابگو هستند و الهام به آخر میبخشند. همین الهام بود که محترم جناب عالی سال 2021 من از آمریکا به وطن برگشتم و شرکت زیپل رو همچون یکمین شرکت وطنی که در ساحه ذهن سنی فعالیت میکند تأسیس داشتم. اینچنین با دستگیری به واسطه شما و وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان شورای ذهن سنی تشکیل گردید. محترم جناب عالی وقتی ما زیپل رو تشکیل کردیم در عموم 5 نفر کارگر بود. امروز محترم جناب عالی علاقه 52 نفر هموطنان ما با جای کاری دائمی در شرکت ما هستند و مزد ماهانه میانه در شرکت ما 12,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. محصولات ما محترم جناب عالی با استفاده نرم افزار اسکورینگ از ذهن سنی بانک‌ها و دیگر تشکیلات قرضی می‌توانند که در عموم با طرز اتوماتیکی قرض‌ها را پیشنهاد نمایند. حالا 35 بانک در 13 کشور دنیا از آمریکا تا اروپا و آسیا این محصولات را خریداری کرده هستند. و محترم جناب عالی چخیلی که شما سپارش داده بودید ما باید با دستاوردهای در تحقیقات نویل گردیم و من بسیار خرسندم که همین سال ما اولین پتنت را در سایه ذهن سنی از جمهوری تاجیکستان با تشکیلات‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌نماییم و باوری کامل دارم که در یک سال آینده آن را به دست می‌گیریم. محترم جناب عالی در دوره فعالیت شورای ذهن سنی هم نیز دستاوردهای نظررس هستند. پیش از همه با دستگیری به واسطه شما 30 سپتامبر سال 2022 استراتژی رشد ذهن سنی در جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 قبول گردید چخیلی که شما ذکر کردید و من بسیار خرسندم که این یک چیز تاریخی است. حالا هنوز یگانه کشور در آسیا مرکزی که استراتژی ملی رشد ذهن سنی دارد این جمهوری تاجیکستان باشد. با دستگیری به واسطه شما امروزها جهان معاصر در روند رشد با سرعت تکنولوژی علل خصوص ذهن سنی قرار دارد. چخیلی که شما ذکر کردید در این روند رشد و ترقیات ما جوانان در سیمای شما دوره تاریخی اسماعیل سامانی را میبینیم که نه تنها اساسگزار دولت بزرگ تاجیکان بود بلکه راهنمای علم و معرفت و اقتصادیات به حساب میرفت. علمان دوره او خصوصا الخوارزمی علم ریاضی را رشد بخشیدند که در دوره ما الگوریتم اصطلاح از الخوارزمی در روندهای ذهن سنی امروز وسیع استفاده می شود. محترم جناب عالی این زمان ما فعالیتمان را همطرفه رشد داده ایستادیم. از جمله 7 دانشگاه کشور علاقه اختصاص ذهن سنی را جاری نمودند. در همکاری یکجای شرکتمان با شورا اکادمی ذهن سنی تأسیس داده شده است که زیاده از 200 نفر گرد قلمرو کشور آن را ختم کردگی هستند. اکثریتشان محترم جناب عالی رایگان تحصیل کردگی و ما 50 نفر استادان را در دانشگاه کشور رایگان نیز در این فن‌های ذهن سنی تیار کردیم.
дар баробари ин дастовардҳо муҳтарам ҷаноби олӣ, мо тасмим дорем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаи махсуси зеҳни сунъӣ Area AI таъсис диҳем, ки он аз якчанд бахшҳо иборат буда, мақсади асосии он рушди ҳамаҷонибаи зеҳни сунъӣ дар мамлакат аст. дар минтақаи махсуси зеҳни сунъӣ Area AI мо нақша дорем ки ширкатҳои ҷаҳониро мисли Amazon, Google ва Microsoft даъват намоем. аз тадқиқотҳои фундаменталӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ то дата-центрҳои сабз, мо боварӣ комил дорем ки Area AI содироти нармафзори зеҳни сунъиро зиёд хоҳад кард. дар он ҷо мутахассисони маҳаллӣ омода шуда фаъолият мекунанд ва ҳаҷми содироти маҳсулоти зеҳни сунъиро ба 5% ММД то соли 2040 хоҳад расонд. умед дорам муҳтарам ҷаноби олӣ ки ҳамаи нақшаҳо бевосита бо дастгирӣ ва дастури ҳидоятҳои имрӯзотон амалӣ хоҳанд шуданд. ташаккури зиёд ба шумо. саломат бошед. мо ҳама тарафа идеяҳои шуморо дастгирӣ мекунем, медонед сиёсати мо. салому дуруди самимона ва содиқона ба шумо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ман Дадоҷонзода Ҷаҳонгир, зодаи ноҳияи Ашт буда, соли 2012 донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, соли 2013 интернатура ва соли 2016 ординатураи клиникиро дар соҳаи ҷарроҳӣ муваффақона хатм намуда, барандаи аввалин шоҳҷоизаи озмуни илм фуруғи маърифат дар соли 2023 мебошам. дар баробари таъсис ёфтани донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон соли 2016 фаъолиятамро ҳамчун омӯзгор шурӯъ намуда, ҳамзамон ҳамчун духтури ҷарроҳ дар беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара фаъолият карда истодаам. муҳтарам ҷаноби олӣ, албатта инсоният ҳамеша дар такомулу ташаккули фикриву зеҳнӣ қарор дорад. пешрафти рӯзафзуну илму техника аз қобилияти эҷодӣ ва навоварии инсон сарчашма мегирад. барои ташаккул додани қобилияти эҷодиву техникии инсон бешубҳа роҳнамое, роҳбаре ё худ ташаббускоре ки ояндабинӣ ва ҷаҳонбинии васеъ дорад зарур аст, то насли навро ба он ҳидоят карда тавонад. бемуҳоббо дар ин радиф хизмати бузургу мондагори шумо муҳтарам пешвои муаззами миллат бесобиқаву нотакрор аст. танҳо эълон намудани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ худгувоҳи ояндабинӣ ва дурандешии шумо мебошад. инчунин ташкил ва баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноии китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман худгувоҳи ояндабинӣ ва дурандешии шумо мебошад ва ин ташаббусҳои шумо дар ҷомеа таҳаввулоти ҷиддиеро ба вуҷуд овард. ба ман низ як такони ҷиддие бахшед, то дар соҳаи тибби муосир ихтироъ ва навовариеро ворид намоям. бо ин мақсад дар соҳаи микроҷарроҳӣ, реконструктивӣ ва пластикӣ ба таҳқиқ ва пажӯҳиши илмӣ машғул гардида, ҳамзамон бо тавсеяи роҳбарам зина ба зина ин соҳаи бисёр нозук ва душворро аз худ намуда, дар номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварии озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат ширкат ва дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиб ва ба гирифтани шоҳҷоиза шарафёб гардидам. бояд қайд намуд ки ихтирои пешниҳоднамудаи ман дар самти микроҷарроҳӣ, реконструктивӣ ва пластикӣ масъалаи хеле муҳим буда. он оид ба бозсозии суфраи гӯш дар беморони дорои дефекти посттравматикӣ ва нуқсони модарзодӣ дошта таҳия шудааст. садҳо сипосу миннатдорӣ ба шумо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин тадбирандешиву дастгириҳои пайвастаи насли наврасу ҷавон ва албатта аҳли зиёи кишвар ва умуман соҳаи тандурустӣ ва маорифи ҷумҳурӣ. дар ҷавоби тамоми ин ғамхориҳо мо низ кӯшиш менамоем ки дар хизматрасонии тандурустӣ ба аҳолӣ саҳми бештар дошта бошему қувваю нерӯи ҷавононаи худро барои хизмати халқу ватан сарф намоем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон муҳтарам пешвои муаззами миллат.
ҳадаф аз мулоқоти имрӯза таҳлили баррасии вазъи ва бозгӯии камбудиҳои мавҷуда на ба хотири пас задану ба иззати нафси касӣ расидан, балки бо мақсади ошкор кардани камбудиҳо дар фаъолияти кормандони илму маориф, муқаррар кардани вазифаҳо ба хотири таъмини пешрафти илм, истифодаи он барои рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷамъиятӣ ва соҳиб маърифат кардани мардуми кишвар бахусус ҷавононамон мебошад. аз ин рӯ дар марҳалаи мебаъда дар баробари вазифагузории дар боло зикр карда ҳалли масъалаҳои зеринро муҳим мешуморам. боло бурдани масъулияти омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот дар самти таъмини таҳсилоти босифат ва иҷрои вазифаҳои пуршарафи омӯзгорӣ. мо ҳатто грантам сармояи ваям дорем, сармояи давлатӣ доир ба баландбардоштани сифати таҳсилот. дигар такмили усули таълими фанҳои табиию дақиқ ва риёзӣ ва вобаста ба ҳаёти воқеӣ омӯзонидани фанҳои мазкур ба хотири дарки зарурати омӯзиши ин фанҳо. ҳарчи зудтар ба охир расонидани ҷараёни таъсиси синфхонаҳои фаннӣ ва лабораторияҳо дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот. ба таври зарурӣ муҷаҳҳаз кардани паркҳои технологӣ дар донишгоҳу донишкаҳои мавҷуда ва таъсис додани чунин паркҳо дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии мамлакат. таъмин намудани тамоми пажӯҳгоҳҳои академияи миллии илмҳо ва академияҳои соҳавӣ бо озмоишгоҳҳои ҳозиразамон инро кардам модакор. дар сохтори академияи миллии илмҳо аз ҳисоби воҳидҳои кории мавҷуда тақвият додани фаъолияти сохторе ки фаъолияти он ба самти татбиқи бевоситаи натиҷаҳои илмӣ равона карда шавад. мо имкониятем, ҷавонои мо патриот ҳастанд. аксарияташ медонам, ман наз медонам, шоҳибкоромонро медонам. бози мактабҳои миёнаи бисёр дар шаҳри душанбе, мана раиси шаҳр дар ин ҷо аст, даҳҳо сохтан бо ҳоли сохта истодан соҳибкорон. мактабҳои замонавӣ аз ҳисоби даромадашон ҳастанд. соҳаи илмдам агар ба шарти мо ҳамин соҳибкорию дигар ҳамроҳ кунем, бале ин мулоқоти мо бениҳоят ҷиддӣ аст ва таҳти назорати ман мешавад. кор мекунем барои миллат, барои давлат, барои ватани азизамон. саломат бошед.